Kani gadega Pati CCTV. Kinongnya kali kamai hakani ka jela haka khatar tarik urumpang ki larake yakasngi burom jaki nongnya kali kumba kiwei ki judon yakisngi burom jangki babat batrei hakikam syakri baper ka imlang salang kinongnya kali kamai hapo kalama jangka East Khas Hills Local Taxi Welfare Association EKHTLWA kila pelong yakajingi kenduk lang Hastan Jeep Shillong Balawan ban pencengan lang hakani kesngi burom kinongnya kali do menteri barim ke sorka jela uba elhek belashim ya kebenta kumukongsan habakren hakani kesngi uba hek loong kumba kinongnya kali kamai kidon ya kebenta bakrau hakaba syakri ya imlang dakba penbiang ki jonon kam kinong let nongwan lewat akapang shitom kumta sngo bakalong kabdon kam ban rakhe ya kani kesngi kibelai don dengkat lang hakati kesngi kentup yo SPCT traffic uba NCM Ba Peter Edokrut dari Presiden Keselong Law College Student Association bat kiwe de. Benda si sin aku play pi baru benda si sa jingan mau haka jingim jongki nongnya kali baru jong ke Meghalaya ke jongi demo pi create history jadi maka kat kumu jing sutu junga hapo India jongi pendot ke drivers day mapi create history haka rek pertai bra history ke India badaro benda si an artrik February arajar kanyo but manus nem celebrate ya ke drivers day dengan congratulations ya kini ke riu perkhan ke riu champang ke lawara ya ke si kumalaom mene ESP kidon ki parents day kidon ki teachers day kidon ki valentines day kidon ki dia baro boleh ikat ke drivers kidon kam aro bangas ni baro khoi kidon kam ki driver yem ke driver day dadu naski mapi biladon la ka jong ka identity dengan sim ya ke kebu bakalan kan lang pi kidon office bearers jong ni association dekat ESP dan taboro boy don lang ni mapi baro dan pleno ya ke kedak sa jingan mau ya ke jing champang ke jong pi ke jing star ke jong pi benwara ke history po ka Meghalaya ke jongi history ke India history ke pertai papiladon la ke jong identity kum ki drivers day Kani gadega Pati CCTV.